Evo mene na letališču, na Brniku, 1 uro prej smo vas zadobiti z Natašo, tako grem zdaj še na kavico, no vete, prije Nataša, tudi moj tata prije po avto, pa me malo stisne, pol pa v London. Tako naslednji se verjetno vidimo ali z Natašo ali v Londonu. Lekarna Ljubljana, prosim za naslednje počitnice in vse rabimo sponzorje, ker jaz sem že drugo leto, že lani sem, se spomniš, da lani sem v Londonu tudi bila bolna? Ja. Tako da lepo prosim, lahko bi že počasi bili sponzorji, le kadar proste. Očitno zgleda tako zgubljene, da so nam neki XY random ljudje šli pomagati, povedali, kam se mora iti na bus, kam na vse, ker da so samo stale in gledali okoli, kam pa kaj. In zdaj je ena ful prijazna random ženska nam bo pomagala. Tako, we'll see, kaj bo. In kaj je bila ena stvar, kar sem se vsako jutro pritoževala v svojih vlogih? Check it out. Sem carica ali sem carica? Carica si. Nataša se zanaša na tehnologijo, medtem ko se ne jaz na človeški stik. In že cel dan naj vodi to, da jaz ali vprašam random ljudi, ali nam sami ocej pomaga. Zdaj sem šla do 2 business people, ker so pač mi delovali, kot da vejo, kje je kaj. In vse do njih je, veste, kje je Sky Garden. In sprve, ja, se greva tudi mi dva tja. Tako zdaj ima pač sledimo. Medtem, kaj je tehnologija zatajila. O, moja, to je pa moja znamka. Veš uno, britanski busi. Jutro. Uličica. Tako lepo je, to morate priti enkrat, resno. Priporočam vsakemu. 100krat London je res posebno doživetje. Zdaj sem drugič tu in prav tako posebno energijo me ne znam pojasniti. In its natural habitat. Close, shake it. You heard them on inside? You heard them on inside, right? Open up. Wow. The fuck? Language when a kid's toy store. You're right. How? How? Do it again, honestly. I don't know how he does it either. How to learn it? Come on. How? If you like the coins, you love the cards. Oh, they'll love the cards. You will love the cards. Say stop. You're going to be famous now, you know that. She's filming you. Oh yeah. Wave. She's talent spotting for... where are you from? Slovenia. Oh, okay. You're famous Talent in Slovenia? spotting for Slovenia's We're new... bloggers. Really? Yeah. Your brothers? Bloggers. Well, you said brothers, I'm saying... I mean, she's I'm my thinking- bro, but... I know Slovenia can be, you know, people can be different. Pushing it. Really? Bloggers? How many followers do you have? 8 million. Yeah. Well, 4. There's 2 million people. There's 2 million people in Slovenia, but okay. 8 million is good. Oh yeah? Before it was Slovenia, but it was still... Oh, Yugoslavia. Was this one your cards? No. I That's work in another. Istria. A wrap on the table. Oh, that's nice. Change. No, it was in here. You had it in that hand. Stop.
Because you stop it. You don't stop it when I say stop. Okay. Stop. Here. Stop. Once again. Stop. No. I'm a blogger right now. Yeah, you're what? Enrique. Enrique? Oh, nice. What happened? Nice. Oh! So, tukaj smo bili lani, točno tu, 26. številka, torej 24, ali si v kombiju prekriva, tam smo bili lani. Že lani smo bile zelo navdušene, nekaj bi rade bile tu drugo leto in bam, zdaj smo pa na tej ulici, daleč, a ne? Želim zelo lepo zahvaliti za vso izkazano skrb včeraj ob napadu. Verjetno ste že slišali, da jaz sem med napadom, se mi zdi, da sva z Natašo jedli, potem sva pa imeli, oziroma sem jaz imela, ona je pa pač zraven bila nekaj urni power nap, zato sem tudi malo pač dlje rabila za odpisati vam, ampak res hvala za skrb. Mi ogromno pomeni in ne morem verjeti, da v 21. stoletju se še vedno kaj takega dogaja. In ne vem, ne vem niti kako povedati, pač imam 100 misli na to temo, verjetno tudi veste, nekateri verjetno veste, da situacija z migranti in to je bila tudi je bila moja prvotna tema za diplomsko nalogo pri filozofiji, tako da sem kar poznam celotno zadevo, malo bolj podrobno, ampak ja, brez besed. Moje misli so z vsemi udeleženimi in z njihovimi družinami. Sem pa res hočem zahvaliti za vso skrb, ker je bilo nekaj najlepšega se zbuditi in videti vsa sporočila, maile, DM-e v Instagramu in vse, kar se vas je dejansko skrbelo, kaj se z mano dogaja. Tako da res vam hvala. Drugači pa mogoče prišlo do nekih sprememb glede mojega dogodka v maju, zato ker se v aprilu, zato ker se tudi en drugi dogodek bo 22. in 23. aprila to Vibe Up. In ne vem, če bom shendlala dva organizirati, pa če vse pomagati, ne, in to dva naenkrat. Mogoče od koda maja, ampak vas bom definitivno še sproti obveščala na moji Facebook strani, tako da kar spremljite. Je že 12:30, prva torej 1:30 in sem se končno odločila, da si neham smiliti sama sebi, ker sem boga. In se zrihtam, pač make-upa ne bom šele zvečer, ampak drugače se zrihtam. Grem kupiti par teh postcards, ne vem kako so sneči, pošljem okoli, malo se sprehodim, grem kaj videti naravo, ker konec koncev v Londonu nisi vsak dan, k sebi pa lahko pridem, če ne prej, prvi teden v aprilu. Tako da gremo, dosti je bila piti partija. Javljam se za sponzorstvo. V zadnjem tednu sem jih spila, ne vem, mene 15 sigurno, če ne več. Rabim za potovanja in dost bo še potovanj zdaj v prihodnosti, ogromno splaniranih. Niti na napačen tube, tako da zdaj se moramo malo znajst. Iti dol z tega, nazaj in pol na Circle Line, ker smo še na District, tako da drugače pa se je event že začel, ne 10-15 minut nazaj, ne. Ups, vse zgodi. Let's get dirty, that's my jam. I need that to get me off. Wait until my clothes come off. 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 Let's
oziroma zadnje dopoldne in popoldne. Danes sem po noči držala Doro pa Natašo po konci s kašljanjem, tako smo bolj malo spale. Se verjetno vidi, da korektor in vse nič ni pomagalo. Zdaj pa gremo na brunch. Ne vem, tukaj zraven smo zadnjič videli nekaj, oziroma sem videla nekaj novega, da imajo. Tako gremo pogledati, ob 11. moramo sprazniti hotel, ob 6. zvečer pa moramo biti na letališču. Tako da kar busy dan. Jutri pa Denisov dogodek ob 9:30 zjutraj v Ljubljani. Jej! Ne, saj se zelo veselim, sva trudno sem tako utrujena, da ne moram pomisliti če eno noč brez spanja, ker sem toliko kašljala, da ne vem. Hoče odpreti se vrata. Noter pa imamo vse najne stvari. Jep. Natovorjena. Tam doli smo pa lani spali. Tam doli smo na tleh prespali celo noč lani. Meni se spet je cukor.